Tubahaye ikaze mwe mwese mudukunda kandi mudukurikira hano kuri Ikivu News mu makuru yacu. Muri iki gitondo rero turaje kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye arimo aravugwa. Rero tubahaye ikaze mu makuru yo kuri iki gitondo tariki ya 20 ukwezi n'ukwa gatandatu 2026. Rero turaje ngo tubahereze amakuru. Ikaze muri aya makuru. Duhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero murabizi ko hamaze iminsi hari imirwano itoroshye hagati y'igisirikare cya FARDC abarundi bashaka gufata iyi santere ya Minembwe. Ni ibintu bashyizeho imbaraga rero nyinshi cyane, ariko M23 ikoze ibintu biteye ubwoba ku buryo ubu ngubu umukoloneli wari uyoboye ingabo za FARDC yamaze kuba afatwa. Turaza kuba tumuvugaho ese bimeze gute ko yafatanywe n'abasirikare 64 b'igisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi, ariko kandi hari abasirikare bageze kuri 6 b'abazungu b'abanyamahanga bafashwe, bivugwa ko ari abo muri Blackwater. Aba rero bafatanywe na FARDC muri operasiyo ikomeye M23 yakoze Rundu, Gakenke, Kalunji ndetse ahangaha rero M23 yamaze kuba ihafata. Colonel Rugaba wa MRDP twirwaneho yagaragaye rero yifotoreje ari kumwe n'undi musirikare. M23 muri Minembwe rero igafite neza 5-5. Umwanzi yahunze yahabye. Turaje rero tugaruke kuri ibi bintu ndetse n'uburyo operasiyo yakozwemo kugira ngo aba basirikare bageze kuri 64 bafatwe, harimo n'uyu mukoloneli ndetse n'aba basirikare 6 nabo turaje turebe uko bihagaze ndetse n'uko byagenze. Ikindi turaza kuba tugenda tuvuga ijambo rimwe cyangwa imwe ku mirwano nubwo byagenze gutya. Rero abasivile benshi bagiye ashirira, turaza kuba tubivuga. Amazu menshi yagiye asenyuka ku rwego rukomeye cyane, kuko murabyumva neza ko FARDC nayo yarwanaga no kwidefanda. Ibi rero turaza kuvuga ku buryo MRDP twirwanaho nayo yaje kuba igenda ibikora mu mirwano yamaze amasaha menshi. Rero kuri ubu bufatanye bwa MRDP twirwanaho ndetse na M23 n'ubundi bakomeje kuguma muri utu duce mu gihe igisirikare cya Kongo byabananiye kugira ngo bapushinge izi ngabo za MRDP twirwanaho ndetse na M23. Irani na Amerika bamaze kugirana amasezerano rero yo guhagarika imirwano by'agateganyo. Turaje tugaruke rero ku bintu abanyarwanda bashobora kwitega muri aya masezerano. Ese ibingibi biraza kugabanya ibiciro ku masoko kubera amasezerano ya Amerika na Irani? Ese ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli biraza kumanuka? Ese u Rwanda kuri aya masezerano ni iki rwungukiramo? Turaza kuba tugenda tubisesengura 5-5. Irani rero irateganya kujya isoresha ubwato bwose bunyuze ku muhora wa Hormuz, kandi umuhora ugaza kuba ufungurwa. Ibi ngibi turaza kuba tubivugana neza cyane 5-5. Ese murabona aya masezerano ashoboka? Turaza kuba tuvuga uburyo ki aya masezerano ashobora kuzaba agora ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku ruhande rwa Irani. Rero aya ni amakuru mwateguriwe mugiye kugezwaho na Joshua. Ndagira ngo ngusabe unkande like, ndagira ngo ngusabe ukande subscribe kugira ngo aya makuru akomeze kugera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Rero n'inkunga yawe kuduhereza like ndetse ukaduhereza subscribe, byaba ngombwa ukana sharinga inshuti n'abavandimwe bawe aya makuru yacu n'ubundi tuba tugenda tubagezaho. Ni inkunga ikomeye rero muba mutugejejeho, ni inkunga ikomeye muba muri kugenda mudutera kugira ngo natwe turusheho kugenda dukomeza tubagezaho amakuru yizewe. Reka rero twinjire n'ubundi tuze twinjira mu makuru ku buryo burambuye muri rusange. Reka twinjire mu makuru yacu. Rero nkuko natangiye mbibabwira, ntabwo byari byoroshye hagati ya M23 ndetse na MRDP twirwanaho babashije guhangana n'ingabo za FARDC ndetse n'abarundi. Byari bitero bitoroshye, byari ibitero bikomeye, kuko abarundi ndetse na FARDC bari baragambiriye gufata Minembwe nyuma y'iminsi myinshi bagambiriye ko bashaka kuhafata. Rero ariko byaje kurangira n'ubundi imeza yihindurije, kuko ibyo M23 ndetse na MRDP twirwanaho ibyo bakoreye izi ngabo ni agahomamunwa, kubera ko umukoloneli wari uyobeye ingabo zo muri aka gace zigeze kuri 600 yaje kubafatwa mpiri.
ndetse agafatanwa n'abantu bageze kuri 64. Rero imiryango ikomeye yari yongeye kubura mu gace ka Rundu, aho byarangiye M23 na MDP twirwaneho bafashe aba bakoroneli, uyu mukoroneli ndetse n'aba basirikare by'umwihariko muri teritwari ya Fizi, hagati ya MDP twirwaneho n'ihuriro rigizwe n'ingabo za FARDC, abarundi, abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR. Amakuru rero aturuka muri aka gace avuga ko iyi mirwano yatangiye mu rukerera, aho ibitero byatangiye mu bice bya Ruhina Mavi mbere yo gukwira no gukomera muri Rundu, Gatina ndetse Uwibigori ndetse na Buhimba. Ahangaha rero habaye habera imirwano yari ikomeye cyane kamara amasaha menshi. Rero abaturage bo muri utu duce bavuze ko urusaku rw'amasasu y'intwaro ziremereye ndetse n'izindi ntwaro zo mu bundi byumvikanaga kuva mu gitoro cya kare, byatumye abantu benshi bahungira mu bice bifatwa nk'ibitekanye kurushaho kugira ngo birinde kugwa hagati y'impande zombi zari zihanganye. M23 rero yaje kuba ikora operasiyo ikomeye cyane, yaje kuba ifata utu duce neza, umwanzi arahunga ajya mu birometero bya kure cyane hashoboka. Rero nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice agiye atandukanye avuga ko imirwano yarushijeho gukomera mu masaha ya kare, aho MDP twirwaneho na M23 bivuga ko birwanira umutekano n'uburenganzira bw'abanyamurenge watangaje ko washoboye gusubiza inyuma ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa baryo nyuma y'imirwano yari ikaze yabereye muri ibyo bice. Amakuru rero ava ku bari aha hafi y'aho imirwano yabereye avuga ko nyuma yo gusubizwa inyuma bamwe mu basirikare ba FARDC n'abarwanyi bafatanyije nabo yababa Barundi ndetse n'abandi banyuze muri Bidegu basubira inyuma. Ibi ngibi rero bahanyuze berekeza muri Bicumbi ndetse no hafi ya Pwezero, bivuga ko bagiye kuyisuganyiriza kuko babonaga ko ibintu bitaje kuba birorohera. Nubwo rero ubu ngubu umubare w'abaguye muri iyi mirwano utaramenyekana, hari amakuru avuga ko ndetse n'andi masoko ya hafi avuga ko habayeho guhongana gukomeye cyane hagati ya M23 ndetse na FARDC. M23 yakoze operasiyo idasanzwe yatumye babasha gusubiza FARDC inyuma. Ni ibintu rero bitari byoroshye, ndetse abarundi bo bahakomerekeye ari benshi nubwo bataratangaza umubare nyakuri w'abahakomerekeye, ndetse kandi hari ngo n'ababa bahasize ubuzima. Kandi hari amakuru avuga ko M23 na MDP twirwaneho babashije gukora operasiyo ikomeye cyane yasize babashije gufata umukoroneli wo mu ngabo za FARDC, ndetse n'umukoroneli tutaramenya amazina ye kugeza kuri ubu ngubu, ariko biravuga ko yari ari kumwe n'abasirikare benshi bageze kuri 600, ariko 64 baje kuba bafatanwa nawe. M23 yamaze kuba ibafite muri Ruhina Mavi hariya n'ubundi. Kandi ikindi kintu kiri kuvugwa nuko M23 yafashe abasirikare b'abazungu bageze kuri 6 bavuga ko bari baraje gutanga raporo ku ngabo za FARDC. Mu gitondo cy'ejo hashize hari amakuru twabagejejeho avuga ko M23 hari abasirikare benshi bazamutse bajya za Fizi, bigaragara ko ari aba FARDC ndetse n'abarundi bari bari kumwe n'abazungu. Rero ibingibi byatumye haza kubaho kurwana gukomeye, maze M23 na MDP twirwanaho baza kuba bafata uwo mukoroneli ndetse n'abo basirikare bageze kuri 64 ndetse n'abo bazungu bageze kuri 6 bari bari ku rubuga rw'imirwano, bari bariyemeje kuza gutanga umusada. Hari n'abantu rero bavuga yuko aba basirikare aribo bari bayoboye n'ubundi ibitero by'amadrone yakoreshwaga kugeza kuri ubu. Aba rero biravuga ko M23 yamaze kuba afata. M23 rero yamaze gutangaza ko igihe yarekuraga aba basirikare bari baraturutse muri Arumeniya no mu Burayi, M23 yatangaje ko ni muri Romania niba nibuka neza. M23 yavuze ko noneho abandi basirikare bazongera gufata ntibazongera kubarekura na gato. Ibi rero bikaba bishobora kuba bigiye kuba ihame kubera ko M23 yamaze kuba icakira 6. Ese izabarekura? Ese bazanyura hehe? Bazahabwa inzira cyangwa se bazakoreshwa gute? Se matekwa z'abazungu zo zihagaze gute? Bizagenda bite? Ni ibintu rero abantu benshi bakomeje kwibaza nyuma yuko iyi mirwano itari yoroshye, ariko yaje gusiga M23 ikoze imirimo yayo yagombaga gukora muri operasiyo idasanzwe cyane ko nk'uko mwari mwabibonye yari iminsi nk'ibiri 3
ikomeye muri uru rugamba. Ni iminsi igeze kuri 3, ariko M23 yafashe ingamba zo kuvuga ngo turaza gukora ibintu bitoroshye kugira ngo tubashe guhagarara neza. Rero ni operasiyo bakoze, babasha guhagarara neza ndetse babasha gusubiza inyuma izi ngabo zambuka Rwiko zirajya mu bice bya kure cyane. Rero MRDP twirwanaho na M23 barimo baravuga ko abaturage ba Minembwe ubu noneho bafite umutekano, batuje, koko nta muntu wakongera kubahungabanyiriza umutekano. Ibi rero byari ibitero bya FRDC, abarundi ndetse na Wazalendo byahereye kuwa 4 kugeza ejo kuwa 5 nimugoroba. Bari biyemeje gukora ikintu cyitwa guhitana abantu muri Fizi, muri territoire ya Fizi. Rero uko niko nibi bitero byagendaga byangiza imitungo y'abaturage, mu gihe isi yo imeze nkaho ititaye ku birimo biragenda biba, nyuma yuko abantu benshi bemeza yuko nibikorwa bigamije gutsemba abanyamurenge. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na FC 23 ku wa 4 ni itangazo ryashyizwe hanze kuri 18 Kamena na saa 1 z'ijoro na saa 5. Ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zari zagabye ibitero mu gace ka Bwiru, gisenya ingo nyinshi, kandi abaturage 3 b'inzirakarengane barahasiga ubuzima, 6 barakomereka. Rero abakomeretse bagijyanywe ku kigo nderabuzima cya Bweru, ndetse iri tangazo ryavugaga ko kuwa 5 nabwo ubwo ni iryasohotse ko hagaragaye, ubwo ni iryasohotse hagaragaye ko guhera saa 12 za mu gitondo n'ubundi ihuriro ry'ingabo ryakomeje gukabuza umurego ku bitero by'indege, byiyongera ku bitero n'ubundi byari bikomeje gukorwa hakoreshejwe ubutaka muri Urundu ndetse no mu nkengero za AFC. Rero 23 yavuze ko ikomeza inenga ibyo bitero byibasiye Urundu mu gihe bigikomeje kingana n'icyumweru, gituma abasivile baragiye bajya mu gihe cyo gukenera ubutabazi mu buryo butigeze bibaho. AFC 23 kandi yavuze ko itazongera guhagarara ngo irebere mu gihe abenegihugu bakomeje gusukwaho ibisasu bicwa ndetse bagahunga ku gahato. Ibi rero ni ibintu bitari byoroshye, ariko M23 ntabwo igeze irebera, ahubwo yakoze operasiyo ikomeye cyane yatumye babasha gufata aba basirikare ba FARDC ndetse n'uyu muyobozi wabo, ndetse bafata n'aba basirikare b'abazungu bacanshuro bageze kuri 6. Rero nuko operasiyo yari imeze. Turaza gukomeza tugenda tubakurikirana amakuru acicikana, tubabwira uko bimeze. Urabyumva ko hari amakuru agenda avuga ko Minembwe yafashwe na FARDC, ndetse na Colonel Fidel Rugabo, umwe mu bagabo bakomeye muri RDP twirwaneho, bakunda kuvuga, mwarabibonye yuko yarari mu mujyi muri centre ya Minembwe, aho yaratuje yifotozanyije n'undi musirikare, bagaragaza yuko nta kibazo kiri muri Minembwe. Ibyo rero byo kuvuga ko FARDC ihari, baravuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Turaza kugenda dukurikirana amakuru n'ubundi tubabwire ngo niki igikomeje kugenda akijya mbere, ariko amakuru ahari kugeza uyu munota nuko nguko bimaze. Reka dusimbukire ku muhora wa Hormuz. Amasezerano ya Amerika na Iran yarasinywe. Hagati aho ngaho ubu tuvugana bimeze bite? Niki kigiye gukurikiraho? Ese ibiciro ku Rwanda biraza kugabanuka? Ese abanyarwanda niki bakwitega? Reka rero tubyinjiremo nabyo kugira ngo mwiyumvire neza cyane. Amasezerano rero yibanze yo guhagarika intambara hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran yashyizweho umukono kuri 17 Kamena. Harimo rero inzira yo gufungura inzira ya Hormuz, kubera ubwato ubutwara ibikomoka kuri petroli amagana binyura muri iriya nzira bwari bwarabuze inzira. Rero aya masezerano ateganyijwe ko azamara iminsi 60 mu gihe hakiri ibiganiro by'amahoro byo guhagarika intambara mu buryo bwa burundu. Mu ngingo z'ingenzi rero zigeze kuri 14 harimo guhagarika ibitero ahantu hose impande zombi, yaba ku ruhande rwa Amerika yaba ndetse no kuri Iran zarasaga mu burasirazuba bwo hagati, kubaka ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, gufungura inzira ya Hormuz, gufungura ibyambu bya Iran. Ibi rero Iran isabwa kudatunganya intwaro za nucleaire. Amerika yemeye guhosha no koroshya ibihano no gukomorera amafaranga ya Iran yafatiriwe muri za banki zigiye zitandukanye, kwishyura miliyaridi 300 z'amadolari yo gusana ibyangijwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibiciro rero by'ibikomoka kuri petroli n'ibisanzwe byahise bisubira ku giciro gisanzwe imbere y'intambara ya Amerika na Iran, mu gihe imirwano yari ikaze. Akagunguru k'ibikomoka kuri petroli kari karageze ku madolari 120, ariko ubu kasubiye ku madolari 77.69 by'amadolari. Ubwo nibyo tuvuga ibikomoka rero kuri petroli byo muri Amerika
byo byageze ku kagunguru, ubwo ni amadolari 78 n'ibice 90 ku kagunguru kamwe, ubwo ni amadolari tuvuga. Hormuz rero murabizi ko hanyura 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikomoka ku isi hose cyangwa bikoreshwa ku isi hose biva mu burasirazuba bwo hagati cyangwa ibijyayo bitangirika vuba. Ibiciro rero byatumbagiye ku biciro mpuzamahanga byatumye no ku isoko ry'u Rwanda bizamuka bwa mbere mu mateka y'u Rwanda, kuko tariki 5 Kamena ibiciro bishya byatangajwe byagaragaje ko litiro ya lisansi ijya ku 2938, mu gihe litiro ya mazutu yageze kuri 2927 bitewe n'impinduka zagaragaye ku isoko mpuzamahanga. Rero Dr Justin Nsengiyumva ku itariki ya 6 Kamena yabwiye itangazamakuru ko iyo leta idashyira mo nkunganire kuri mazutu litiro yari kuba igeze kuri 3581, bivuze ko nkunganire yashyizweho ari 18.3%. Donald Trump yasinye kuri aya masezerano rero ari mu Bufaransa ubwo yari yitabiriye inama ya G7. Iran nayo yemeje ko perezida wawe Masoud Pezeshkian yasinye kuri izi nyandiko ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Yusufu Murangwa ku wa 16 Kamena yavuze ko nubwo amasezerano yasinywa u Rwanda rugomba kureba niba bizaramba. Ati twabonye ko amakuru meza ko hari amasezerano y'ibanze ko ari ku ntambara, ariko twe turasabwa kubanza gutegereza tukareba kubera ibintu bibiri. Cya mbere ni ukubanza kureba niba bishyirwa mu bikorwa kandi bikazamara igihe kirekire. Ibiciro rero by'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda bihinduka buri mezi abiri, ndetse haba hari ibyabitswe bigakoreshwa neza mu bihe bigoye. Ubwato rero buvuye mu byambu bya Dubai cyangwa Bandar Abbas bifata iminsi hagati y'6 na 12 kugira ngo bigere Mombasa ndetse na Dar es Salaam muri Tanzania. Ku bijyanye rero n'ibijya mu Rwanda hiyongeraho urugendo rubivana ku cyambu rubigeza mu Rwanda. Ibi rero bivuze ko hari ibicuruzwa byaranguwe ahandi biri ku giciro gihanitse, biri ku giciro cyo hejuru bitaragera mu gihugu, cyangwa ibyahageze muri ibi bihe by'intambara bikiri mu bubiko. Muranga rero niyo ibintu byose byajya ku murongo uyu munsi haba hakiri byinshi byo gukemura, kandi rero turacyateganya ko tuzakomeza kubona ingaruka z'ikibazo cyabayeho kugeza igihe tuzabonera neza ibiri kuba ku ruhando mpuzamahanga mu bijyanye n'ubucuruzi, kuko abacuruzi mpuzamahanga bajya babasha gukura ibicuruzwa mpuzamahanga mu kigobe cya Bersike. Amasezerano mpuzamahanga rero ya Iran na Amerika ategeka ko ibikorwa byo gutegura ibisasu bya mine byaba biteze mu mazi ya Hormuz byabera urujya n'uruza imbogamizi bizamara iminsi nibura 30. Iyi rero ni nayo Amerika izakoresha ikura ingabo zayo n'ubwato